starija i tako dalje, kada mu je rekao džamija u Jerusalimu, pa koja poslije njih pita ovaj Asa, kaže njemu pejgamber, klanjaj gdje god te stigne namaz, cijela zemlja je mešćina. Za nas muslimani, svaku čistu mjesto na kugli zemaljskoj je mešćina. I s te strane je Ajvatovica mešćina. I ne postoji nikakva vjerska zabrana da mi kao muslimani možemo izaći u Ajvatovicu na ledenu gore koja je vakuf vlasništvo islamske zajednice, na tom prostoru činiti namaz, na tom prostoru klanjati, na tom prostoru učiti svoje dom. Ne postoje učenjaci koji bi mogli navesti jedan jedini argument na osnovu koga bi odlazak na Ajvatovicu mogao biti zabranjen. Meni su nedavno spominjali to zašto odlazite i tako dalje. Ja sam im naveo samo dva primjera koji su naravno razumno dovoljni da tako kažem, da shvati da nije upravo. Prvi od njih je, vidite šta je pejgamber alejhi selam uradio. U mjestu Tajif bio je idolopoklonički hram. Kada su muslimani osvojili Tajif, Allahov poslanik alejhi selam je poslao neke ashabe da sruše taj hram i na njegovom mjestu, dakle na istom tom mjestu gdje je bio idolopoklonički hram da sagradi džamiju. Današnji ovi naši desničari kada to bježe od toga što je pejgamber alejhi selam učinio to? Zato što ljudi su navikli na tu dolaze da se mole Bogu. I on je iskoristio tu inerciju, iskoristio je tu njihovu naviku. Samo su promijenjena određeni obredi, načini kako će zazivati Boga i tako da. Ali prostor kao prostor. Znači, kad bi sad nekome kazao, ovdje se da pokloni stavljali, bježi on toga, ne. Pejgamber tako učinio. On je inerciju stanovnika Tajfa koji su prešli sa idolopoklonstva na islam, iskoristio, napravljena je džamija, postavljena imam i počelo se sa islamskim propisom. I drugi primjer, svakome od njih kada mi kaže zašto i tako dalje, kako to može biti dozvoljeno, ja mu kažem, otiđi u Bihać. Jer je u Bihaću, ja mislim, jedina, naša istorija, istina bavili savremenim periodom. U Bihaću je jedina crkva koja je još uvijek aktivna kao džamija. I kad odete u Bihać, u čašijsku džamiju da klanjate, vidjet ćete da zidovi nisu mjerilo za kiblu, nego da je kibla da klanjate u kos. Dakle, to je crkva koja je sagrađena, koliko se sjećam, u 12. stoljeću u Bihaću. Kada je osvojen Bihać, nije crkva srušena, nego samo pretvorena u džamiju. I dan danas je džamija, i dan danas je dakle iskrivljeni zidovi. Zna se koja je crkva bila i stadije džamije. I ona je nacionalni spomenik kao to. I nikom namaz u toj crkvi uopšte ne dovodi u pitanje. Pa ako ne dovodiš, ja im kažem u pitanje namaz koji se obavlja u crkvi, pa zašto je na našoj jednoj prekrasnoj, lijepoj livadi? Na kraju da završim sa jednom konstatacijom koja je vezana za dobu i jednim hadisom Božijeg poslanika Muhameda alejhi selam, to je, naime, ne postoji prema islamskom tekstu, evo ovo da podijelim sam, ne postoji prema islamskom tekstu mjesto, bilo protiv svih ovih koji smo spomenuli, jer čovjek može doći, proći dovu i da kaže da mu je dova prima. Ne postoji. Kada bi se čovjek koji čini neke stvari koje nisu vjerom dozvoljene, popravo na kjavu i digao ruke i zamolio, ako se čini stvari koje nisu vjerom dozvoljene, neće biti primljene. Uslov za primanje dove nije mjesto, nego osoba. Dakle, osoba koja čini dovu pored kjave ili na Ajvatovici, ili u Londonu, ili u Moskvi, ako je iskren vjeri i ako ispunjava što mu je Bog naredio i čuva se onoga što mu je Bog zabranio, bez obzira na kugli zemaljskog gdje se nalazi. Ovo je islam. Znači, on uopće nema markirano mjesto unutar našeg islamskog teksta gdje čovjek da može stati i reći, evo ovdje se prima to. Ne. Dakle, uslov za dovu nije mjesto, nego srce. Što ti je srce diže Bogu, to će ti dova biti primljena. Na kraju kaže pejgamber alejhi selam, kaže čovjek u pustinji, na putu, prašnja, iznemogu, digu ruke i moli Boga da mu primi
odjeća haram, kad mu je hrana haram, kad mu je piće haram, kad mu je obuća